ungezwa uhulumeni wamaRoma ezinye zeyingane la kunabantu abashumayeza babezalwe vele ekhaya kunesikweletu ekhaya abantu babenamaplasi abantu babecebile kwaqhamuka umcebo wamaRoma amaRoma agqilaza amaJuda uthi ngithi amnyama njengathi agqilaza amaJuda angakwazi ukuthi acebe njengawo lithi ke iBhayibheli uJesu mayefika lamaJuda ngelinye ilanga ethi hayi lento kaJesu ifuna ukuthi inika uJesu amandla phezu kwahulumeni akabulawe lamadoda athumbela abantu abaqoqa intela ngoba kwaziwa ukuthi akekho ojabulayo enteleni ungashumayela uzujuluka ube manzi kodwa intela siyayazi akekho ojabulayo kuyona lithi iBhayibheli lenkunzi balange uJesu eyizalelwa uMaria umcimbi iBhayibheli lenkonde uJesu ya babefika beyicela intela ngokusebenza kwabo bebona ukuthi kunomnikelo engenayo yathi indoda ethumelele athi hamba uye ezinhlanzini bafethu ngikhuluma ngamandla evangeli khona ngiyakhona wathi hamba uye emanzini emanzini uzofika inhlanzi zilindele nemali le ndoda emnyama ukukhomba ukuthi imali ayiveli ngomsebenzi Jesus ukuba nemali akulele 9 to 5 ukuba nemali akulele kumlungu ya uNkulunkulu engavusa imali isemanzini ayikhiphe ngeinhlanzi bafowethu kodwa Jesus uNkulunkulu kwazi ukuvusa imali uthi uyihleka ungazi nawe kanjani hayi bafowethu lento esikholayo ingamandla kaNkulunkulu Jesus thank you Jesus ingamandla kaNkulunkulu lethu uJesu wafika wakhomba inhlanzi asidotwanga zazizela oh yes bangathi inhlanzi zempilo yakho zingazizela emva kwale namhlanje ngathi ngavele kuqhamuka inhlanzi zizizele ukuthi ziza ngabahlobo ukuthi ziza ngomlungu wakho ukuthi ziza nje ngemali ejulile azize bafethu inhlanzi azizi inhlanzi bafethu Jesus asinamahlonga lelivangeli ngoba linamandla ankulunkulu.